Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Summa amma ba'du, ikhwani wa akhawati ahibbai fillah mustami'un al-kiram, uwajjihu ilaykum bi tahiyyatil islam qailan lakum jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musibbe an julbe nenirabe an babirabe an karamokobe an teddube an yibbe an wonbe yentade tafsirji an din, haray mi weltanike on. Haray musibbe julbe, haray mi gayni tafsirugol alqur'ana on bulughul maram on suwaru min hayati sahaba on sifatu salatu nabi on akhdari on siratu nabawi on sifatu salatu nabi on be maana matinu dini on defte jeego tawte qur'an woni jeedidi. Haray musibbe julbe mi natani hande kadi tafsir gol nde do deftere wietende mulakhasul fiqh ko deftere nde andanda hoore ma ko windi nde ko fadilatu sheikhul allama Salihu bun Fawzani ali Fawzani, ko sheikhujo wiyeteɗo Salihu bun Fawzan ko woni ko windi nde. O innitirinde o winde mulakhasul fiqh. Ko woni firo mulakhasul fiqh bi mana ko lutugol fiqh won laɓɓina sikkay tun kanko sheikhujo on ko faami fiqh on tumminama seeɗa, kaani seeɗa, bonnama seeɗa, jiiɓama seeɗa, joni ari o lootiri fiqh on nde ɗo deftere ha fiqh o laaɓi, bi mana legoy o suɓi ko ɓuri kelɗude kon o fiqh on o waɗi e mayre o inni fiqh lootaɗo laɓɓingol fiqh on. Donc kono woni no deftere nden wiyete. Sa andi to inde deftere nden a tawa en woni muhimmo wakkilagol meɗen janggande. Non aray kayre deftere nden ko deftere molanande jalil, tawde hino ɓuri dende nangal defte ɗe firuɗen ɗen, saabu defte 17 hino e mayre. Deftere defte gono ton wotere nden ta no mari ɓuri babunji nogay, defte gono toon ta babunji ɗin hino yeey toon ha 50 e nder kanje defte ɗen 16. Haray ko defte 16, deftere kala kadi hino mari babunji. Haray noon no yireten noon mbi mana programme on no woniri noon ka tafsir en yiyay kitabu en babu en, kitabu de babu de, kitabu de babu 3, ko noon yata ɗon ha kitabu 18 e ɗin babuji kadi haray ko ardodiri ɗon. Haray ko noon no yireten musidɓe julɓe, miɗo gantino daiman wa abadan. Wallahi wona gandal margol gandal mi natiri ɗum anni e an o ko fi dendanangal musidɓe am ɓe mi hawti diina, ɓe mi hawti haala fiyo fof wawu jangude ka oto mum, soferɓe wawu jangude ka oto mum, fonctionnaire ɓe wawu jangude ka nder bureau mum, ne'oɓe wawu jangude ka nder wuro mum, tailleur ɓe wawu jangude ka atelier mum, laamu ngujo wawu jangude ka nder bureau ji mum, julaɓe wawa jangude ka nder boutique mum, remoɓe wawa jangude ka ngesa mum. Ko alda e déplacagol, ko alda e waɗugol leɗɗe alarba, ko alda e waɗugol financement, ko alda e yoɓugol joddi lewru, haray ko ɗum woni anni e an o musidɓe julɓe waɗugol ɗiɗo tafsiri sakitano jama o. Boyi a innayi a nanayi no innanmi ɗo faala jangude ko taw woni ala, mi mana ko ittugol kunganto hun ɗon kadi woni komi woni. Yo kala hara henɗo hande kadi goto innata mara kadi tan waɗugol kunɗo tafsir hun, kunɗo mémoire hum, ma ngal ɗo seedewal ma o ɗo kaseti ka auto mum, ma ka biro mum, ma ka nder suudu muɗum jindida e muɗum. Haray ko ɗum woni niyya on, wona ko jogagol gandal. Haray kala faljereji ko yiwɗon ton, haray musidɓe julɓe on yaafoto, on faamay ko suka mo on, ko almudo mo on woni ko naati e gollal ngal. Ɗum noon haray e hino ɗo numéro téléphone ji andi mi jonna on ɗi si fuɗɗoɗen wonande faljere nde yiwɗon ton fi kano dullan falji tolla maale kadi so tawi koko en tijjaki kon yi'ugol ton ko yeɗɗi, yi'ugol ton ko laaɓa, tata ko noddugol lan du'anolan ma weltanolan. Ɗum kadi mi hino numéro téléphone ji ɗi. Numéro téléphone ji nayi nanduɗi 67 woni aranal ngal, 60 53 09 68 woni ɗimmal ngal, 60 53 09, 60 woni tataɓal ngal, 60 53 09, 63 woni 4e wangal nayaɓal ngal, 60 53 09. Fof ko même numéro ko kodduji ɗi woni ko yiltodirto réseau ji ɗin fof si wona areba. Donc haray ka email kadi ka Facebook ɗe mari toon adresse, on waɗa Elhaji Abdoullahi Kala @yahoo.fr. haray kala ɗi adresse ji ɗo joyi musidɓe julɓe ka noddu ɗon en wawa humpodirde. Inde nden ko Abdoullahi Kala bun Alpha Mouhammadou Wuri Kala Diallo, jibinande Laguine, préfecture Mamoun, sous préfecture Niagara, district laaɓi ko village on ko Kala, fenɗo ɗo résidence kami ñiiɓi ɗon, kami hoɗi ɗon kaka capital men Conakry, Baylo Baya centre. Haray ɗen natande deftere nden kitabu en babu en. Deftere aranere nden kitabu tahara ko yewta nden fi laaɓal,
nde tawno ɓaawo laaɓal ngal juulatake jangetake hooretake jaɓe labudda min attahara be tun ko laaɓal ngal adorte. baabu en heno yewta en fiya kami tahara ñaworeji laaɓal ngal wal mi yaahi e ñawoje ndiye ɗen ko ɗe laaɓi kon ɗe woni laaɓa. musidɓe julɓe, inna solata ande no julde nden hiya rukunu sani ko nde woni tugalal ɗimmal ngal min arkani islam e tugale julɗe ɗen bada shahadatayni ɓaawo kalima tu shahadaji ɗin ɗiɗi feƴƴi. wayiyal farigatu ko nde ɗo kadi julde woni ko sendidiri baynal muslim hakkude julɗo wal kafiru e kefero. wayano nde ɗo julde umudul islam ko nde woni tugalal islamu ngam wa awwalu ma yuhasabu anhu l abdu ko nde ɗo julde kadi adete hasibede jiyaɗo ñande dargal fa in sahhat si tawi nde selli wa qubilata nde jaɓama qubilara e jaɓama sayiru amali de nde dangal golle makko ɗe. wa in ruddata so nde jonnitama mo nde ruttama e makko rudda kadi ara e ruttete sayiru amali de nde dangal golle makko ɗe. donc nde julde jaga ko wonde important. wa gada dhukirati salatu gomɗi julde nden jantama fi mawatina kathira e nokkeli ɗuɗuɗi min alqur'ani al karim ala sifatin e dow sifaji mutanawwi'atin sertuɗi. fa taratan kenengo ya'murullah Allah subhanahu wa ta'ala yamira bi iqamatiha ñiɓugol e julde nden. wa taratan kenengo bayyana o ɓangina maziyatuha e ɓe mana mantore julde nden. wa taratan kenengo yubayyinu o ɓangina thawabuha baraji julde nden. wa taratan kenengo yuqrinuha o julkidira julde nden ma saburi wondude e muñal. wa ya'muru o yamira bil isti'anati wallinorgol bihima kanji ɗiɗi ala shada'idi de tampereji ɗin. wa min thamma ko ila ɗon no kanat laati qurratu aynur rasul ɓe mana nde julde ɗo nde laati qurratu aynun aynur rasul ɓe mana ko nde ɓuuɓe dangitene laaɗo sallallahu alaihi wasallam fi hadi dunya e oɗo aduna fa hiya huliyatu nabiyin nde ɗo julde ko nde cuɗare annabaɓe fo wa shi'aru salihin ko nde so ande moƴƴuɓe ɓen fof. waya nde silatun ko nde woni jokkorgal kadi bayna al abdi wa bayna rabbil alamin hakkude jiya ɗon e Allah jeeɗo windere nden on. waya nde ɗo julde kadi toujours tan ha hinde aɗen anil fasha e kala ko aña kon wal mun kadi e ko aña kon. walamma kanat tuma nde laatino onon jonno haadi salata nde ɗo julde laata si hunde sellata illa bi taharatin si wona wondude e laaɓal timmugal almusalli juulo on min al hadasi immorde e tayre wan najasi ko ɗum woni e soɓe hasabal qudratu mi mana embere taaɗa on wawande nde kanko juulo on ala dalika e dow laɓɓintina gongol. wa kanat laati hande kadi maddatu tatahhur bimana windande fi laɓɓina gongol laɓɓintina gongol hiyal ma ko ɗum woni ndiyan ɗan aw ma yaqum makama ma konko wattete remplace an ndiyan ɗan min attayammum immorde tamagol inda adamil ma'i tumane ndiyan ɗan wasa heɓaki soara hande kadi wonti al fuqaha o famuɓe ɓe rahimahullah yabuda ona heɓe fuɗɗorayno e kala deftere nde ɓe windata ɓe kitabi taharati deftere laaɓal. ɗon ande en jangi bulughul maram ko taharat adi, en jangi lakhdari ko taharat adi, en ari ka fiqhu ɗo kadi ko taharat adi. lianna sabuno laaɓal ngal lamma qaddamati salate tuma nde tawno julde nden adintinama baada shahadatayn ɓaawo seedeji ɗin ɗiɗi feƴƴi nde adintinama ala gayri ay dow tugale hedditiɗɗen fof koyna kayre min baqiyati arkanil islam immorde ko heddi kon itugale islamu nden nasaba harayno hawrodiri kadi taqdimu ardingol e muqaddimati ha ko adi kon kadi kayre julde nden. wa min ha hino e muɗum attaharatu ngal ɗo laaɓal faya ko ngal ɗo laaɓal miftahu salati woni isabi wal julde nden kama fil hadis wono ardi en e hadis ne laaɗo miftahu salati isabi wal julde nden attahuru ko salligi on. wa dalika ɗum no li anna al hadasa no tayre nden yamna o salata hiɗen andi nde haɗay neɗɗon juulugol fawa no tayre nden kal qafli hino wayi wano niɓum wano lampu ɗaaniɗo yuuda o waɗaɗo alal muhdas e hoore tayre nden. fa ida tawadda si on tigi salligi ke in halal qaflu mi mana niɓum kon firtoto fa taharatu laaɓal ngal aw kada ko kangal ɓuri tentude shurutu salate e sartiji julde ɗin. wa shartu sarti on le labudda feere o ala an yuqaddama nde o adorte taw alal mashruti e hoore ko sartina kon e hoore mum. wa mana taharati mana laaɓal noon joni lughatan ka haala an nazafata ko laaɓal wan nazahata e laaɓal anil aqdar iwa e ko ñiddi alhasab alhisiya e ko ñiddi wal ma'nawiya alhisiya ko so'ete wal ma'nawiya e ma'nawiya. wa manaha ɓe mana ma'ana laaɓal shar'an ka sharia irtifal hadas ko ittugol tayre nden wa zawal an najasi ittugol soɓe on.
wartifaul hadasi ittugol tayre nde yasulu hino moftiɗo bistimalil ma e gollitirgol ndiyam ma anniya wondude anniye fi jamiil badane e nder dende nangal ɓanndu no in kana so laati kada tan ko wonduɗo e tayre akbara ɓurde mawnude aw fi aaday ma o jogitomo e tayre ɗen al arbaati nayi in kana so laatike hadasan in kana so laatike hadasan askara ko hayre ko tayre to sokkere a wista imali ma gollitirgol ma yanubu kala ko tawata hino lonto anil ma e ndiyan ɗan inda adami tumane ndiyam ɗan wasa awil ajasi ma ronka an istimali gollitirgol ɗan saabu nawnare ma ganto wo watturabu ko ɗum bombulende on tigi adora ɗan ala sifati e dow sifa maksusatin hertinaɗo wasayati aray kay o ya inchallah bayana ɓangengol li sifati tatahhur sifaji laɓɓintinagolngol min al hadisi immorde hadis o wa garadna en fandike noon joni al ana joni bayana ɓangengol noon joni sifatul ma e sifa oɗo ngal ɗo laaɓal alladi on sifa yuhsalu bihi mo tata heɓirta sabum attatahhuru salligagol ngol wal ma ndiyan ɗan alladi ɗan la yahsulu be ɗan tawata wawata heɓude ɗum la yahsulu ɗan tawata wawata hewtude bi saabu muɗum dalika salligi on qala llahu taala allah daali wanzalna min jipini min assamai ma andiya tahuran laaɓuɗa wa qala taala wa yunazzilu alaykum min assamai ma an liyutahhirakum be wattahuru laaɓal ngal huwa tahiru ko ɗum woni laaɓal fi dati wattahuru kon ndiyal laaɓuɗam wattahiru ko ɗawni laaɓuɗam fi dati tigi tigi majjam almutahhiru laɓɓinayɗan li gayri goɗɗungo ko ina kanjam wawal baaqi ɗan noon ko heddiɗan ala halqati e dow tagu maɗa ngu ala hulqati e dow ko ɗawon ɗan heddiɗan ala hulqati e dow tagu mungu sansali legoy ay sifati sifaji mum allati ɗin halaqa alayha huliq sifati sifa majji allati on sifa huliq alayha moɗan taga e hoore mum sawanno fatata kana laatike nazilan ko jippiɗo mina sama immorde kasama kalmatari ha tawi wano ñaatoɓo fokkiti kalmatari wano toɓo fokkiti sajude wa dubil thuluj ɓe mana e poɗodirgol e gilasiji albaradi e ɓuɓol aw jaari en ma ɗum dogina fil arde ka leydi kama in wano ndi kama ilan haɗa wano ndiyan canɗi wal uyuni ko ɗum woni e boyli wal abayi e mbabbi wal bihari wal abayi e bimana kan afwan kolonji wal bihari e baharuji aw kanama ndiyan ɗan laato moɓotaran bimana ko saƴayɗan fa hada aray ɗum ɗo huwa alladi ko ɗum woni ɗum yasihu hino sella tatiru bi laɓɓinorgol ɗan ɗo ndiyan alhadis haka hadis on hatti ɗon min alhadas kan afwan immorde e tare nde won najasati immorde soɓe fa in tagayyara si ndiyan ɗan noon sansiri bi najasatin soɓe lam yajis aray yonata dey attatahuru bi laɓɓinorgol ɗan ndiyan ɗon hande kadi min gayri hilafin ko alda lutodirgal ɗum ɓe fof ɓe fotti ɗum wa in tagayyara shay'in so woni tun e ɗan sansiri hunde tahirun laaɓunde lam yahoɗi ɓo alayi tata konko ɗan nde sansiri ɗum kadi foolali gurdam mayre on fasoyi haray ko selli kon min gawlay ɗulama immorde konnguɗi jomiraɓe gande ɓen ɗiɗi si hatu ko sellugol attata urubihi laɓɓintinorgol ɗan salligol ɗan aydan kadi ala cheikhul islam ibnu taymi cheikh ahmad ibnu taymiya no maaki wonde amma masalata amma landal tagoyiril ma e sansugol ndiyan ɗan ala yasiri seeɗa ala sansi seeɗa awil katri ma buyi bittataharati ka laaɓal kal asnani ino wawi wano koko wiyete asnani ɗo wa sabun e sabun wa sidir wal khatami e jillidirgol wal khatami ko wiyete kon khatami mi anda ɗum ɗon tigi tigi watturaɓe e mbombulaydi wal ajin e ko wiyete kon cundi wa gayri dalika ko hina ɗum bima qaddama ko tawata mimma qaddama immorde ko adda mimma qadu yugayyirul ma immorde ɗin piiɗi tawata gomɗi hino sansa ndiyam misalal inayi yaw sifoɗa misalal inayi ono misal miran ni ida kana silatike fiye miya on atharun sadidun atharu sidirin imana batte ndiyam ida kana silatike fiye athari sidirin batte ko wiyete ko sidiri aw khatmi ma ko wiyete kon khatmi wada fi on tigi wal ne hore mum ma andiyan ɗan
fataghayyara bi dan sansira sabu ɗum ɗon ma baqa ismil ma'i wondude heddagol noon joni inde ndiyan ɗan faada ɗum ɗo fi muɗum woni e muɗum qawlan konngol ɗiɗi marufani andaɗi ɗi lil ulama wonande jomiraɓe gande ɓen tumma zakara refti o jantiɗi ma bayani wondude e ɓangilngol wajhahu tigi tigi muɗum on kullu qawlin kala konngol wa rajjaha al qawlu o jiccini konngol ngol ɓe sihhati tatahhuri bi sabu wi'ugol hino selli kaɗa laɓɓinore wa qala wa inni huwa sawabu ko ɗum sababu li anna allah sabun allah subhanahu wa ta'ala qala o daali in kuntum marada haka al aya ka haala on hatti ɗon wa qawlu e daalol makko ɗugugu o falam tajidu ma an on heɓali ndiyan ɗon kadi nakirat o añi o fayti fi siyaqin nafi fi sogugol ko wiyete kon riwugol fa ya ummu hande kadi huuɓita kullama huwa ma on kala ko tata hino woni ndiyan la farqa différence ala fi dal ke ɗum bayna naw in wa naw in hakkude noone e noone fa ida adama almasi ndiyan ɗan noon wasama ala aw ajasama aw ronki an istimal bi e gollitirgol ko ɗum woni no payko maɓɓe yaltira aw fa ida adama alma si tawi woni ndiyan ɗan wasama aw ajasama ronkaman istimali inde ɗan gollitirte saabu nawnare ma wujudi wondule e wodegol majja hay fa inna allaha no allah kadi jaala gomɗi waɗi badalahu lonto majjan atturaba mo mulay ndi ala sifati istimalihi e dow sifa alhaali e no duwa gollitirede noon nette e hino bayyana han nabiyu annabajo allah salah sallam ɓangini ko wiyete kon julde nden fi sunnati ka sunna maɓɓe wa sayati aray noon ka ara tawdihu laɓɓingol dalika ɗum inchallah ɓe inni wa sayati arayay joni tawdihu laɓɓingol dalika ɗum inchallah si allah subahana taala moyi fi babi ka dambugal makko wada ɗum ɗo mi lutufillah e ko jeeya ɗum e newendeji allah ɓi baadi fi rewgol mo min lutufillah ko jeeyaɗo e newende allah ɓi ibadihi wonande jiyaɓe makko ɓen wara fa al harje e ɓantugol ɓittere nden an hum itta e maɓɓe qala taala allah daali wa in kuntum marda wala safarin al aya haka aya on hatti ɗon gala ibnu hubayrata o ɗo winni wajimawɓe fottani ala anna taharata no ta lawolngol anna taharata afwan no laɓɓinorgol ngol bil ma e ndiyan tajibu hino waɗɗi ala kulli man lazimatuhu kala mo tata hino waɗɗi ɗum asalata julde kala mo julde nden waɗɗi hino waɗɗimo kadi laɓɓinorgol ndiyan ma wujudi wondude wodegol majjan siɗan ala o tamo fa in adama o siɗan wasama fa badalaw ko yo lontinir salligi on tamamu yeli qawli taala sabdalol allah falam tajidu stama e ɓaal ndiyam fatayammamu sayidan tayiban o yunazzilu emo jippina kadi wali qawli taala e daala makko ka o daali emo jippina e dow mo ma an ndiyam litahirakum fi yo o laɓɓinir on bihi sabu ɗan ɗon ndiyam wa hada ɗum ɗo mimma e dullu ko immorde ko tindinta ala azamati e dow mawnugol tedda hada al islam oɗo islam alladi o islam andanɗa hoorema howa dinu tahara ko on dina laaɓal wanna zati e jiɓaye alhisiya e ɓe mana so'eteɗo wal manawiya e manawiyankejo kama yadullu wono ɗum dalika wono ɗum tindiniri noon ala azamati e dow mawnugol haadi salati nde ɗo julde kadi hayso nde tawata lam yasihu sellata dukhulu natugol fi a nder dina kan beduni taharatani ko adda e laaɓe ɗen ɗiɗi goho attaharatu laaɓal al manawiyata manawiyankewal ngal min ashirke e jeeyangal ngal e shirku wa dalika ɗum ko famorta moƴƴa bit tawhid kunde tawhid wa ikhlasul ibada e laɓɓingol dewal ngal lillahi wonande allah wa taharatu e laaɓal alhasiya wa taharatul hasiya laaɓal soyetengal ngal min alhadasi immorde e tayre wan najasati e soɓe wa dalika ɗum yakunu no laatora bil ma e ndiyam aw ma yaqum ma kala ko daroto remplaça maqamahu remplaça ndiyan ɗam walam andu anna almano ndiyanna ida kana seɗa laatike toon baagi an ko heddiɗan ala halkati e dow tagu koɗan tagaɗo lam to haalitu jillodiral e majjam maddata ukhra hunde goo windande goo fo wara ɗan ndiyan ɗon tahurum ko laaɓoɗan bil ijma ino fottana o in takayyara so tawi woni sansi ahada o saafi gotel e sifaji majjam o asalasati tati ko ɗum ni rihuhu ɓurgol majjam o ta'amuhu ma ñamete majjam o lawnu ma noon e majjam tawi ɗum sansiri bi najasatin soɓe fo waray ɗan ɗon ndiyan najisun ko soɓuɗan bil ijma ino fottana la jusu dagota ko istimalahu gollitirgol ɗan wa in takayyara so tawi woni noon sansi ahadu aw saafi gotel e sifaji ɗi sansiri bi mukhala
bi mukhalatatin sabu jillondirgol ma addata taharatin hunde laaɓunde ka awraqin wano haa ko alashjari leɗɗe wano haa ko leɗɗe kon ukkike nder majjan haɗan haaɗi awi sabuni ma sabunde awi isnan ma ko wiyete kon isnan wa sidiri e ko wiyete kon sidiri ɗum ɗo ko sabunde ƴufayde ma ɗum ko haa ko leɗɗe ƴufayno ko on say aw gayri dalika ma ko ina ɗum minal mawaddi immorde windanɗe attahirata laaɓude walam yaglibu dalika ɗum ɗo foolaali almukhalit jogiiɗo walam yaglubu ɗum ɗo dalika ɗum ɗo foolaali almukhalitu alay on mo ndiyan ɗan jillodiri hoore mum fali ba'dil ulama hino wodani yoga e jomiraɓe gande ɓen fi dalika e ɗum tafasilu sendidirgol wa khilafun tafasilun sendodira seeɗa wa khilafe lutodira kono na ko bonnata wa sahihu ko selli kon annahu wonde no ndiyan ɗan tahurun ko laaɓuɗen ya juusino dago atatahuru bi laɓɓinorgol ɗo min alhadasi immorde e tayre wa tatahuru bi laɓɓinorgol ɗo min alnajasi immorde e soɓe haray ɗum ɗo eno dagi fa ala hada e dow ɗum ɗo yasihu lana eno sellani anna ɓulande innata mo landi ken innal ma a wonde ndiyan ɗan yaqsimu ko sendeteɗan ila qismen faade pecce ɗiɗi algasmu ula feccerano nder nde tuhumu ko laaɓagol tahurun alqasmul awwal sendande arandere nden tahurun ko ndiyan ɗandanɗa hoorema ko laaɓuɗe e sihuyno seli ata tahuru bi laɓɓinorgol ɗan sawano fatata kanaɗa laatike baguen ko ɗan heddiɗan hani ala hulgati e tagu makko hajiyan hunde sansali aw haalata to ma jillodiri e majjam ma adda tun tahira tun hunde andanɗa hoorema ko laaɓude lam tahlubu ta noon de foolaali alayhi e hoore nden tawa hunde ko jillodiri kon ɗum ɗon foolaali ndiyan ɗan walam taslubu ta ɗum jattali ndiyan ɗan ismu inde majjan o alqismu sani feccere ɗimmere nden nahbas tawi himo joga la juzu dagota ko istimalahu najisun kan afwan alqismu sani feccere ɗimmere nden ka ndiyan najisun ko soɓuɗan ɗan ɗon la juzu dagota ko istimalahu gollitirgol ɗan few fala yarfal hadas ɗan ɓantata tawde a wuppirta ɗan on lotortaɗan wala yazilu najasa ko wiyete kon e soɓen wona iwo wala yazilu najasata ɗan ɗon kan ɗan ittata haray soɓe wo ho haray kowoni ɗan ma tagayyara ko ɗan ɗan ɗanɗa hoorema sansi ahadaw safihi gotel e sifaji majjan o sansiri bi najasatin soɓe wallahu ta'ala alam haray ko ɗo kitabu en e babu en haray ko ɗon ko gasi haray noon fuɗɗode nde deftere ɗo gongure nden no tiiɗi moƴƴa par ce que ko hella deserde maten woni ko wonɗen tafsirude ɗum ɗo fewdo ɗo haray gongure nden no tiiɗi moƴƴa kala ko yiwɗon palji ma wano ñakuman kuman si waɗi toon musidɓe julɓe haray on yaafoto haray hande ko ɗo wonɗen darnude